ngai to chinte kumtam tak iti bo to thil engemaw mule tala ilom na le makiti na a in chen hial mai theiani San Diego California a papakhat chuan kumsom nga le pathum liam ta a Antarctica a wallet ti bo chu January ni somthum khan a mule ani chu thamasa January ni somthum khan kumsom khuwa pakhat mi Paul Grisam chuan hunrei tak ati bo to a wallet chu a mule hlau maya he a wallet hi kan chen na lei chim to Antarctica a McMurdo Station a an thia na lama an huchuaka almeira hnung kila an char ani ome he a wallet bo mu le ani wang hian Grisam anun tham ral to po hriat chu in aum le ta ani kumsang kha zakwa songruk le pasari October thla khan US Navy a meteorologist Paul Grisam chu Antarctica a duty turin achuaka khovel chim to pa thlona tum hun Ross Island a chuan khochin thlir tu na athok ani helai hmuna hian thlasom le pathum chung zet na avatho nuwa California a achung tabula akir le a ma se Antarctica a hian a wallet a theini lawangin kudrokin in a thleng ani he wallet a hian Grisam hian a Navy ID te driving license te chiol na tur le kha le thil poimo eng emo a theingila Antarctica a avaduti na science station a hian leitu raum lo wangin poisa ak mi alo thung ani New Hampshire cheng Antarctica a vur ha ya thil zong thin agency pakhata thokto thin Stephen Decato chu apu hluin McMurdo Station building an thia na lama wallet an chhar thu le anei tu zon pui tura adu thu a hrila Decato fanu Sarah Lindbergh chuan Indiana Spirit of 45 anti hlo nei lewa midang te chanpui na konga malatu pol thok Bruce McKee bevele in ani puina hian Naval Weather Service Association a thok Gary Cox an be pople a ti chuan wallet nei tu Grisam hi an muchuak ta ani Grisam wallet baka hian wallet dang an char boka hei hi mi pakhat Paul Howard ta ani a ani hi chu kumsang ni le som parup khan alo thiman to a achung te hne na an pethung ani